Tugitana mbere na ntito ingi na ande ataramu barera ni bonanĩtie ũgwa bwao kumania na ũgitangi bwa mĩtĩ buria bonekete bugitana mbere bubo bariuga bwijanĩtie na uge bwa rais bwagwĩtĩkĩria kũgitangaga mĩtĩ ĩrĩa mĩkũrũ ũntu buria ataramu baba kuga kari nande ni bajũkĩtie kanya gaka kwĩnyangerera ni aria bugĩte gĩkĩ tikĩonanĩria gĩkĩega na koguo antu ni babatere gutegera ringi mathithio jao. Dennis Mugendi na chotarĩria. Itarika irikurukite akaribario amenyerirera ni barethiritwe bagiciumia muno kwanda miti guntu mwanya mwanya nthiguruni ya Kenya kenda gukinyanithiria mubango jwa rais William Ruto jwa kwanda miti bilioni 15 mbere ya mwaka jwa 2032 taju 2032 na kugukurukira rua rais William Ruto kugaruka na kuoya na rutha rwa antu gutema miti ni untu bunangite nkoro cia amenyerirera ario mwarimu Shadrack Gitonga uria ethiritwe agitongeria karintere niji cia igembe kumenyera riera rungune rwa gikundi kigwitwa SALI takio Save a Life Initiative. Itarira rais wetu auere aku left ban tuonete twengwa na mitho yetu ni ambiriritie gukumirwa ukolelia kinya oruare tukwaria ngare no sigonekana no sithirikionekana iye turera ruterene rwa ngaya ciena ikingi kana ciena miti ira yorete na untu bora tukumenya ni ati miti iyi ifomu kintu kita ecosystem ya mwithu so kinya muti yokorera mwithune kayo abwethibia kurebia mwithu yura nontu uti muntu wita wikira mboleo kuo ku itaria riu ria rais wetu ria gutwitikiria kana witikiria miti ye itangwa kana aka left ban yera ya kuitanga miti nara mitone eu ke batu ni omona double speak no ntuba kwethira antu baro wetikiria kwera bande miti wacoka ringi ukabera miti ne itangwe na no kumenya current state of economy ndene nthiguru yetu ya Kenya kwina atari nthiguru ina mpara muntu ina mpara okyo mulukiria nunu amba kubwethia a lot of distraction. Shadrack aliromba antu bonde bagatema miti indi ni Vietnam na kumianda na yoya untwire tontu mawega yarira riri agiru no kiribobongwa kurio kuona nduji miurone na ithimene ruo rwagirite na jangi ja maingi ya tiumba igutarika jonthe kubwa bura twina bo batwi turi amenyerirera imantu yara yetete ukarika kuma rindi no kuona climate yetu ni achenjerie ukia weta ntere imwe cietu oruare kagugwakana in July ita yare batu kwethera kuri mpione ya atari itarira twari twana tunini lakini thai no kuona mantu ni yagarukire kubura mbomba kwira amenyeri bangi bariera kumania na ntomwe ya rais tuciumie na inya na twambirie kwariria antu betu na tubonelie na turombe rais twende tuwatanirite tumwire untu buu bugaturetera thina na tumwire untu buu kinya kuwa agwitikiria mitho yetu yingiliwa kana etonyerwa ni antu tega kwende timba sales kwero cia ingiro nontu kwina team sales ugia wita every town yote no utethira mbao ikienda sua that means antu bara benda cia mbao ira ni muntu wandite tumibao twake akagita for economic use but ekia witikirwa na mukenya akaruurirwa agerwa no kume mitho nene ndi nontu mitende kworera kuo ni umona are otwira antu ba KWS nabo njo wikare kwa ikwira park sire ukura ndoro ikare kwa ikwira park ire ukura na nyumo inge ira cionthe cikurerecia park antu ibetikirwe bari ya antu ciura kou rais na atugwatie etire waretirite twete twande miti ora atwirire nontu ari otwira twande miti ikundi bia ciumerie akenya iba ciumerie nontu akenya ni antu bathikite. Dennis Mugendi, Weru Njuma, muciini o Maua, kaunti ya Meru.